Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya nta gutinda, ndagira ngo tuganire duhereye muri Gabo. Muri Gabo muri iki cyumweru cyatambutse mwarabikurikiye, habaye imihango yo kurahira kwa perezida wa Gabo watsinze amatora nyuma yo gukora coup d'etat. Iyi mihango yitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika bitandukanye ndetse n'intumwa z'abanyaburayi n'iz'abashinwa. Icyo nshaka ko tuganiraho rero muri aka kanya ni uburyo aba basirikari bakoze coup d'etat mu nzira ya revolution, mu nzira bita iya revolution, uburyo bakunzwe muri Afurika, cyane cyane muri iyi Afurika ivuga igifaransa. Ni abantu bakunzwe ku buryo bukomeye cyane. Muri ibi birori ntabwo Traoré yitabiriye, ntabwo perezida wa Mali yitabiriye, uwa Niger ntabwo yitabiriye, bohereje intumwa. Ariko uburyo abaturage bakiriye intumwa zabo muri stade, bavugaga amazina yabo, stade induru zikavuga, induru zikavuga. Nibaza rero uburyo byari kugenda iyo biza kuba ari Traoré wiyiziye, cyangwa se perezida wa Burkina Faso wiyiziye, cyangwa wa Mali wiyiziye, cyangwa se uwa Niger wiyiziye. Induru zari kuvuga ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero njye ndi kubireba hari ikintu kimwe byambwiye. Murabizi njya mbabwira yuko ari Traoré, ari aba bandi bafatanyije, hari ibyiza barimo gukora, ariko igihe kiri imbere kiracyari kirekire. Igihe kiri imbere kiracyari kirekire. Tubafitiye icyizere, turacyategereje kureba niba icyizere tubafitiye kitazaduhombera, reka mbivuge gutyo. Niba ibyo tubitezeho bazabikora, kuko igihe bamazeho ni gitoya. Ibyo bamaze gukora yego ni byiza, baranatugaragariza ko inzira barimo kujyamo ari nziza, ariko igihe kiri imbere ni kirekire cyane. Turacyategereje rero, turacyategereje kuko urugendo ruracyari rurerure. Ariko mu by'ukuri ishusho yonyine Abanyafurika bababonamo, agaciro Abanyafurika babaha, urukundo Abanyafurika babakunda, naje gusanga ari ikintu gikomeye cyane gishobora kubustinga imbaraga mu Banyafurika hirya no hino, revolution igakomeza kuzamuka, Afurika igakomeza kwigaranzura Abanyaburayi, kubera ko nta kindi kintu gituma Abanyafurika babakomera amashyi ku buryo bukomeye cyane. Nuko bakoze ibyo Abanyafurika bumvaga ko bitazanashoboka, kwigaranzura umuzungu, kwigenga 100%, ukirukana Abanyaburayi n'amakontra yabo yose yayandi ashingiye mu bukoloni yose ugasesa. Ni ibintu bikomeye cyane. Kwirukana Abafaransa bakagenda bakigaragambya ngo ntabwo tugenda, bikarangira bagiye, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane. Nabonye ku munsi w'ejo, ngewe kiranshimisha, ndavuga nti iyi nzira ya revolution igiye gukomeza. Igiye gukomeza kuko n'abandi bayobozi bari aha ngaha nabo barabibona ko Abanyafurika bariteguye, abaturage bariteguye. Ibyemezo abayobozi bafata byose, abaturage bariteguye, biteguye guhangana n'Abanyaburayi. Nicyo kintu cyagaragaye ku munsi w'ejo. Ikindi kintu navuga nabonye ku munsi w'ejo ni ukuba Traoré ataritabiriye, Doumbouya ntiyitabire, uwa Niger ntiyitabire, kandi mu by'ukuri uyu nguyu wo muri Cote d'Ivoire nawe ari umuntu uvuga ko nawe yakoze coup d'etat, nawe ari mu cyitwa nka revolution. Ariko mwarabibonye ko nyuma ya coup d'etat yo muri Gabo byahise bigaragara ko ntabwo Gabo irimo gucana umubano n'abakoloni. Ni ubutegetsi buhindutse, hajeho umujene yego, ariko za kontra, umubano Abanyagabo bafitanye n'Abafaransa byagumyeho, ku buryo abenshi banavuze ko n'iyi coup d'etat yari irimo agakino k'Abafaransa, yari irimo agakino k'Abafaransa. So rero ibyo ngibyo mpamya ko ari byo byatumye Traoré atitabira, ari byo byatumye n'aba bandi bagenzi be bose batitabira. Undi muntu nawe Abanyafurika bagaragarije ibyishimo bidasanzwe ni uyu mujene nawe uyoboye Senegal. Uyu mujene uyoboye Senegal mu by'ukuri nawe Abanyafurika bagaragaje ko bamwishimiye cyane, ariko nawe birajya gusa n'ibya ba Traoré, kuko nimwumva speech ziwe n'uburyo yageze ku butegetsi, ni umuntu waje batabiteganyaga, anyuze mu nzira igoye cyane.
ageze ku butegetsi mwarabibonye ko inzira zose Senegal irimo gucamo barimo kugerageza kwirukana Abafaransa, barimo kugerageza gucana umubano n'Abafaransa, cyane cyane ya masezerano bagenda baca mu by'ukuri yari ahari arimo ubusumbane bukabije. Ibi ni ibintu Abanyafurika nabo baba barimo gukurikirana bakavuga bati uyu nawe ni umuntu ushobora kuba ari muri revolution nubwo bataramusevingamo 100%. Ariko nawe bamwakiriye neza. Uwakiriwe nabi rero kurusha abandi bose nabyo bikagaragaza cya kindi navugaga. Uwari uhagarariye Ubufaransa ndumva yarabuze n'ahantu arigitira. Yabuze ahantu arigitira kuko baramuvuze stade irabuwinga bakubita bu za zindi zamaze umwanya munini cyane. MC aramutabara bavugiramo avuga ukurikiyeho. Ariko Umufaransa yarahasebeye. N'ababikurikiranye ku mateleviziyo bura ntimushobora kubibona ku mateleviziyo y'Abanyaburayi, nabo barabibonye yuko Abafaransa nta karibu bafite mu baturage. Bimwe bavugaga ngo ni propaganda y'Abarusiya, ngo Abarusiya baraza bagatanga amafaranga mu Banyafurika, bagaprintinga amashati, bagaprintinga amadrapo. Ahangaha ntabwo wavuga ko abaturage bari bitabiriye ibirori muri stade yose bari bahawe amafaranga n'Abarusiya. Ntabwo ari icyo ngicyo. Ni ibintu biva mu mateka, ni ibintu biva mu nzika ihari, kuko Abanyafurika bemeye gukorana n'Abanyaburayi atari ukubishaka, ahubwo ari nko kwemera gukora bagushyize imbunda ku mutwe. Niko Abanyafurika baciriye bugufi Abanyaburayi kugeza uyu munsi. So rero ibyo ngibyo byagaragaye ko Abanyafurika babirambiwe. Abanyaburayi niba bazi ubwenge nibatangire bashake izindi nzira baca. Aba ni abantu bazaga muri Senegal bagakomerwa amashyi, muri Gabo bagakomerwa amashyi, ahandi hose bagakomerwa amashyi, kuko propaganda zabo zari zaragiye mu baturage bumva ari abacunguzi. Ariko uyu munsi barimo kubona nabo barabibona ko nta kari bafite ku mugabane wa Afurika. Ubwo ndavuga mu baturage. Akandi gashya kabaye muri ibi birori nako ntasimbuka, ni Balthazar Engonga. Uyu nawe yarahamagawe, stade yose ijya hasi, abantu baraseka, induru ziravuga cyane. Uyu nguyu akaba ari se wa Balthazar, ndakeka wari wahagarariye nawe igihugu cyiwe, ariko baramuvuze bapfuye kuvuga izina Balthazar, stade iraseka ijya hasi. Umugabo arahaguruka asuhuza abantu. Ndavuga nti buriya ibintu biba bitandukanye. Hari uwahawe hari uwakomewe amashyi, hari n'uwo basetse kubera ibikorwa by'umwana we. Uri kubyumva neza? Ni ukuvuga ngo nk'uyu nguyu sinzi niba umwana we yatumye koko izina rimenyekana, ariko sinzi niba ryaramenyekanye neza. Sinzi niba ahangaha yari yicaye yarumvise ari ibintu bimuteye ishema. Namwe mwambwira. Baravuga ngo kubaka izina si imikino, ariko hari igihe uryubaka nabi. Uyu nguyu ndahamya ko umuhungu yari mwubakiye nabi. Mwambwira muri comment. Sinzi ariko namwe mwambwira. So muri make rero nuko nguko byagenze muri Gabo. Nagira ngo tubiganireho mwumve uburyo Abanyafurika mu mitima yabo biteguye kwirukana ikintu cyitwa umukoroni. Abantu batishimiwe harimo Cote d'Ivoire. Murabizi Cote d'Ivoire ni igihugu kibarwa nk'igihugu cy'ikigambanyi gikorera Abafaransa kwa Ouattara. Hakabamo n'uwo kwa Paul Biya. Uwo kwa Paul Biya nawe ntago yishimiwe. Ariko ntago yabonye wagereranya n'izo Ubufaransa byo hari harimo wagira ngo bari babibatumye. Wagira ngo bari bababwiye bati niduhamagara umuntu wo mu Bufaransa rwose muze kumuha isomo. Mu muhebu abura ahantu arigitira. Reka twikomereze noneho dukomereze ku birori byo ku itariki 9 birimo gutegurwa mu Burusiya. Ibirori biri gutegurwa ku itariki 9 mu Burusiya ni ibirori bizaba bidasanzwe. Zelensky akomeje gutera ubwoba avuga ko azabigabamo ibitero, ariko mu by'ukuri yaza kuba ari umuntu ushobora kuba yagaye ibitero yabigaba n'ubu ngubu. Nicyo kintu nashaka kuvuga, yabigaba n'ubu ngubu akagabanya riske zo kuzabikora hari abayobozi b'ibihugu, kuko n'ubu ngubu imihanda ya Moscow iruzuye. Ahangaha kuri Red Square haruzuye abasirikari b'Abarusiya, b'Abashinwa, b'Abanyakoreya y'Amajyaruguru, b'Abanyavietnam.
imihanda mu Burusiya irafunze, barimo gukora za parade, barimo kwitoza. Zelensky rero ari ufite ubushobozi, uyu munsi yagombye kuba wenda arimo kureba ukuntu abidobya akagerageza kurasa muri iyi myitozo, ariko nta bushobozi bwabyo afite. Abarusiya baravuze bati twebwe turiteguye, ceasefire nutayemera isomo rizakugwaho, uzahabwa isomo, twe turiteguye. Abayobozi rero batangiye gutega bazamuka bajya mu Burusiya, murabizi ni ibirori bizamara igihe. Hari biba ku itariki 9, ariko buriya Vladimir Putin ubu yatangiye guhura n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye barimo kuza bitabira. Xi Jinping we urugendo azarutangira ku munsi w'ejo. Undi ugiye gutangira urugendo ni Fico, perezida wa Brazil, nawe urugendo ari hafi kurutangira. Mu by'ukuri ni ibirori bikomeye birimo gutegurwa i Moscow, ibirori abanyaburayi bananiwe guhagarika. Abanyaburayi bagerageje kubivanga birabananira, bagerageza gutera ubwoba na bagenzi babo b'abanyaburayi biranga. Biranga. Abanyaburayi bikaba byaragaragaye ko nta muntu n'umwe, nta gihugu na kimwe abanyaburayi batera ubwoba batari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nacyo ni ikintu kirimo kugaragara muri iyi minsi. Nta gihugu na kimwe abanyaburayi bashobora gutera ubwoba batari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi murebye neza aho ibintu bigeze uyu munsi, abanyaburayi barimo kwicazwa mu mwanya wabo. Bari bariyicaje mu mwanya w'ibikomerezwa, ariko ibikomerezwa birimo kubishitura. Abanyamerika barimo kubishitura, barimo kubabwira bati umwanya wanyu nuriya, mureke kwigereranya natwe. Kuko nimunareba uburyo bavuye muri Afurika, Abanyamerika baragiye baraceceka baryumaho. Abafaransa basaza imigeri, Abanyamerika baraceceka, Abafaransa baragenda burundu birarangira. Uyu munsi barimo gukanga ibihugu ngo ntibizitabire uyu munsi uzabera mu Burusiya, n'ibihugu by'abanyaburayi byanze kubumva. Nta kintu bashobora kubikangisha, bizitabira uyu munsi. Abanyaburayi bacitse amazi. Abanyamerika baravugaga n'abanyaburayi bakavuga, ibintu bigakorwa bakagira ngo nibo babikoze, bakagira ngo babifitemo uruhare, ariko ryabaga ari ijambo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ryabaga ari ijambo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi. Ariko mu nkuru baravugaga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza batangaje ibi. Ugahita uvuga uti Abafaransa n'Abanyamerika n'Abongereza ni ibikomerezwa. Uwo ni wo mwanya abanyaburayi bari bamenyereye kwicaramo, ariko si wo wari umwanya wabo. Uyu munsi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabicazaga muri uwo mwanya, zirimo kubishitura, zirimo kubabwira ziti mwarakuze, dore umwanya wanyu nuriya. Niba mudashoboye kwigurira itike ya VIP, nimujye muri rusange. Niba mudashobora kwishyurira itike ya VIP, nimujye muri rusange. Abanyaburayi niyo situation barimo uyu munsi. None ku mateleviziyo yabo bazakurikirana defile iri kubera i Moscow, n'Abanyamerika bitabiriye iyi defile. Twabiganiriyeho ku munsi w'ejo bundi. Ni agahinda gakomeye ku Banyaburayi, ni agahinda gakomeye ku Banyaburayi. Reka ne kubatindaho, nkomereze ku ndege noneho zahanuwe muri Ukraine, kuko naho turagaruka ku itangazamakuru ry'Abanyaburayi. Su-30 Abanya-Ukraine bavuga ko bahanuye ebyiri muri iki cyumweru gishize. Njye nababwiye ko iyo Abarusiya bemeye ko yahanuwe ni Su-30 imwe yahanuwe n'ubwato, ubu bwato bwa drone, utu tudrone tugendera mu mazi. Kuko muri iki gihe utu tudrone tugendera mu mazi tw'Abanya-Ukraine harimo uturi ekipe na misile zishobora kuba zava mu mazi zikazamuka zigahanura indege. Iri ni ikoranabuhanga rishya rya drone. Ibi bintu byari bibayeho ubwa kabiri ku mirongo y'urugamba. Abarusiya nanone mu gihe cyatambutse byari byababayeho. Abanya-Ukraine barabatungura, bahanura indege yabo bakoresheje drone yo mu mazi. Ni n'ikintu Abarusiya barimo kwibazaho, ni gute dushobora kongera kugwa muri uyu mutego kandi twayibonye ko iri koranabuhanga Abanya-Ukraine barifite. Hari abatarimo kubyumva. Abanya-Ukraine bo baravuga ko bo bahanuye drone, bahanuye indege Su-30 z'Abarusiya ebyiri, mu gihe Abarusiya bo kugeza kuri uyu munsi urebye mu bitangazamakuru byabo bemeje ko ari Su-30 imwe yahanuwe, abapilote bagasimbuka bakaza gutabarwa. Icyo nshaka kuvugaho rero muri aka kanya ni iki:
nuko iyi nkuru yabaye inkuru nyamukuru mu binyamakuru by'abanyaburayi, yabaye headline. Abanya-Ukraine bahanuye Su ebyiri z'Abarusiya. Izo ni indege zo mu kiragano cya kera, si nizo mu kiragano cya kane ndakeka, kuko indege z'Abarusiya ziri mu kiragano cya kane ni izi za Su-35, ni za Su-35, hejuru yazo hakabaho ikiragano cya gatanu kirimo Su-57. Izi ngizi rero bahanuyemo ebyiri nk'uko abanya-Ukraine barimo kubivuga, ariko zabaye inkuru nyamukuru mu binyamakuru by'abanyaburayi, mu gihe indege z'abanya-Ukraine zarashize ntizishobora guhaguruka, ihagurutse barayimena, ariko nta na rimwe muzabibona byabaye inkuru nyamukuru. Ibi ndashaka kubihuza n'ibibera ku mirongo y'urugamba muri iyi ntambara. Ibibera ku mirongo y'urugamba muri iyi ntambara muzabona success ntoya ya Zelensky, ibi binyamakuru bicelebratinga nk'ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe nawe ukaba wajyana nabo ukavuga uti Zelensky yakoze ikintu gikomeye, Abarusiya batsinzwe intambara, kubera ko intsinzi z'Abarusiya barazihisha. Iyi nkuru nayibonye ninjoro kuri RCA, ndavuga nti ariko abangaba koko baba bazi ko tudakurikira, ubu iyi ngiyi ibaye inkuru nyamukuru mu gihe Su z'abanya-Ukraine zarangiye. Murabizi Ukraine, ibihugu byose byahoze mu Basoviyeti n'ibihugu byagiye bigura za Su-27 byose byazohereje muri Ukraine. Izi ndege Ukraine isigaranye imbarwa, irimo gusaba MiG zarashize, irimo gusaba abanyapolonye ngo babohereze MiG bafite, kuko izo bari bafite zarashize. F-16 murabibona ko buri gihe ziri guhanurwa, n'ejo bundi hari yahanuwe, nubwo abanya-Ukraine bavuga ko aribo bayihanuriye, ariko nta na hamwe muzabibona mu nkuru. Abarusiya nibafata Pokrovsk, muzumva ibi bitangazamakuru birimo kuvuga yuko Abarusiya bafashe akavirage, bananenge n'iki gisirikare cy'Uburusiya, bavuge bati dore igisirikare cy'Uburusiya kirwaniye Pokrovsk hafi umwaka wose, ni igisirikare mu by'ukuri kidakomeye cyane. Nibyo bintu muzumva, ariko nyuma yaho baze kugaruka nanone bivuguruze, wumve barimo kuvuga bati Vladimir Putin mu myaka 5 aratera Uburayi bwose, yananiwe Pokrovsk. Ni ibintu biba bisekeje cyane. Rero dukomereze kuri Donald Trump. Donald Trump, sinzi niba murimo kubibona, arimo guhuzagurika kuri byinshi, haba muri intambara y'ubukungu yatangije. Hari umuvandimwe twaganiriye aravuga ati Donald Trump intambara y'ubukungu yayitangirije hejuru, ariko nawe arabizi ko azagabanya, ati kuko muri strategy ziwe harimo guhera mu biciro byo hejuru, noneho mukanegosya akaza kugwa mu mibare yifuzaga. Ariyo mpamvu avuga ko ashaka kuzamurira Abashinwa imisoro ingana n'145%, ariko mu by'ukuri expectinga ko azaganira n'Abashinwa akabazamuriraho bikagera mu mibare ashaka. Uyu Donald Trump niba ariyo strategy yiwe wenda byakumvikana, ariko niba atariyo arimo guhuzagurika kuko nk'ubu ngubu imisoro yashyiriyeho Abashinwa arimo kuyigabanya, arateganya kuyigabanya, nta biganiro birabaho kuko Abashinwa banze kuganira nawe. Ibyo nabyo ni ibindi bintu bikomeye cyane, Abashinwa banze kuganira nawe. Niyo yavuze ngo turi kuganira, baramuvuguruza bakamubwira bati reka kubeshya, nta kintu turimo kuganiraho. Ibi rero biri kugora Donald Trump cyane, niyo yayandi navugaga ku banyaburayi. Donald Trump nawe yumvaga ko azazana ibi bikabyo bye, ibihugu bikamutinya bikamupfukamira. Mwarabibonye ko tarifu zikizamuka, abanyaburayi bo barahabye, barasakuza, bemera kuganira, batangira gukora ingendo bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump aranabasebya, aravuga ati hirya no hino bari kumpamagara, bari gusoma amabuno yanjye bashaka kunganiriza. Nuko yabivuze mu Cyongereza, ataba perezida bari gusoma amabuno yanjye bampamagara bati reka tuganire. Imvugo yababaje cyane abanyaburayi. Abashinwa bo banze kuganira nawe, baramubwira bati wowe kora ibyo ukora, natwe tuzakora ibyo dukora, turebe uzababara. Donald Trump rero arashaka kugabanya iyi misoro, kubera ko nawe arabibona ko ni ibintu bishobora kugora ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyamerika. Nk'ibikinisho by'abana byatangiye kuba ibibazo. Abanyamerika baravuga bati za Christmas zizagenda gute? Abashinwa bafatiye runini Abanyamerika, ni nacyo kintu kibababaza
kubona ibintu byabo byose bakoresha bikorerwa mu Bushinwa kandi bashoboye kubyikorera. Ibyinshi bikaba binakorwa n'inganda zabo. Ni ikintu kibabaza ariko kugira ngo bakigarure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, njye narabivuze, sinzi niba abantu bacyumva neza icyo kintu namwe mwakimbwiraho, kugira ngo ibi bintu bishobore kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko habaho ibintu nk'ibiri kuba muri Mali cyangwa muri Burkina Faso. Hakaza umuntu agashyira hasi ibintu byose, system yose akayishyira hasi, akayiyoboza inkoni y'igiti y'icyuma, ubundi Abanyamerika bakifunga umukanda bagahangana n'inganda zabo zikagaruka. Naho igihe bakiri mu buzima bwa bling batiteguye kubureka, ntabwo bizakunda. N'amatora ya buri mwaka ntabwo bizakunda, ya buri myaka 2 sorry, ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda. Uyu Donald Trump rero bikaba birimo kumucanga atari muri intambara y'ubukungu gusa, birimo kumucanga no mu ntambara ya Ukraine. No mu ntambara ya Ukraine biri kumucanga kuko mwabyumvise ko Ukraine igiye kubona patriote zindi. Sinaherukaga kuvuga kuri patriote zarashwe kuko muri Ukraine patriote zarashize niba zizane tubone izindi nkuru. Izi rero zigiye guhabwa abanya-Ukraine zivuye muri Israel, izindi zigomba kuva mu Budage. Iki ni ikintu cya mbere kigaragaza ko Donald Trump muri iyi ntambara arimo kumangamanga kubera ko asubiye ku kijyanye no guha Ukraine intwaro. Donald Trump agiye kongera guha Ukraine intwaro nk'uko nge ndimo kubibona, kubera ko n'Abarusiya ku mirongo y'urugamba barimo kuripotinga intwaro z'Abanyamerika. Barimo kuripotinga intwaro z'Abanyamerika zirimo n'izi ngizi zahanuye izi ndege z'Abarusiya. Ni misile z'Abanyamerika ntabwo ari iz'Abanya-Ukraine. Niyo makuru ari hanze. Hakaba hari gukoreshwa n'intwaro bita HIMARS, intwaro zikoreshwa ku buhanga bw'Abanyamerika. Intwaro zikoreshwa Abanyamerika babizi. Ibi ni ibintu biri kuba amayobera. Abantu barimo kwibaza bati Abanyamerika turimo kuganira badushuka batubwira bati intambara turashaka kuyirangiza nta zindi ntwaro tuzatanga muri Ukraine, ko intwaro z'Abanyamerika zongeye kuturasaho. Ni ikintu cyo kwibazwaho. Ikindi kintu kiyongera kuri ibi ngibi, mwibuke neza mu bitero byabaye mu minsi 3 ishize byibasiye Crimea na Sevastopol, mwibuke ko hakoreshejwemo misile za Storm Shadow. Izi misile nazo Abanyamerika bafiteho ukuboko, kuko izi misile ntabwo Abongereza bazikoresha nta burenganzira bw'Abanyamerika bafite, ntibishoboka. Mu bitero rero byabaye kuri Crimea na Sevastopol hakoreshejwemo izi misile za Storm Shadow. Ukaba wakwibaza rero ibirimo kujya mbere ubundi ni ibiki? Ibiri kujya mbere ni ibiki? Umuntu ubiziho byinshi yatubwira muri comment, kuko ngewe ni ibintu nanjye natangiye kubona neza ko ibintu bigiye gusubira uko byahoze. Donald Trump agiye gusubira ku banya-Ukraine nk'uko na Joe Biden yabahozeho. Nubwo wenda atazabafasha nk'uko Biden yabafashije, ariko mu by'ukuri ibihano by'Uburusiya ndabona bazabifata mu gihe kiri imbere. Abanyamerika bazabifata, murabizi abasenateri barabiteguye, ni na campaign Zelensky arimo, kuko niba batangiye gukoresha izi misile n'ibihano bazabifata. Ntabwo Abarusiya nabo bari buze gushyiramo imiyaga, barimo kubibona. Iki kintu nta kintu Abarusiya barakivugaho kugeza uyu munsi, yaba Lavrov yaba na Peskov nta kintu barakivugaho, ariko numva ari ikintu bagakwiye kuvuga, bakavuga impamvu misile zikoreshwa habayemo uruhare rw'Abanyamerika. Ni gute izi misile zongera zikagaruka ku mirongo y'urugamba? Ni ikibazo cyo kwibazwaho. Ni ikibazo cyo kwibazwaho, ariko ntago ndi bugitindeho, kuko ku mirongo y'urugamba nk'uko mwabibonye ejo mu kiganiro twakoze nijoro, abatakibonye ni mukijyemo murebe uburyo ku mirongo y'urugamba bihagaze. Muraza kwibonera neza uburyo bihagaze muri Pokrovsk, uburyo bihagaze muri Bugatir. Pokrovsk ingabo z'Uburusiya zamaze kuyinjiramo. Ejo naberetse amakarita yo ku itariki 2. Uyu munsi mu kiganiro kiza gukurikiraho ndaza kubereka noneho amakarita yo ku itariki 3. Yo ku itariki 3 nibinakunda wenda dushobora kubona n'izo ku itariki 4, tukarebaho ingabo z'Uburusiya zigeze, haba muri Pokrovsk. Muri Bugatir naho mwarabibonye ko ingabo z'Uburusiya zamaze kwinjira mu mujyi wa Bugatir. Aho naho turaza kureba aho ingabo z'Uburusiya zigeze muri uyu mujyi. Ubundi tuze no kureba ibyerekezo bya ruguru muri Toretsk uko ibintu bihagaze. Uko ibintu bihagaze
tunakomeza gukurikirana offensive y'Abarusiya muri Sumi n'abanya-Ukraine bakomeje kuba muri Belgorod. Ibyo ni ibintu tuza kureba mu kiganiro kiza gukurikiraho, ariko abashaka kureba izo update zo ku itariki ebyiri uko byari bihagaze ku itariki ebyiri nibajye mu kiganiro giheruka twabikozeho nijoro. So rero ibyo abanyamerika bakora byose ku mirongo y'urugamba, Abarusiya bakomeje gutsinda. Bakomeje kwigarurira uduce dutandukanye, nubwo intambara itoroshye nko muri Zaporizhia n'ahangaha muri Pokrovsk na Bugatire. Abanya-Ukraine bari gukoresha drone nyinshi kandi z'ubwoko butandukanye. Buri drone buriya iba ifite trick yayo. Hari drone zikora ku manywa zidakora nijoro, hari drone zikora nijoro, hari drone za fibre optique, hari na drone zikagira amaonde atandukanye ku buryo mu by'ukuri kuzijaminga bisaba ubuhanga butandukanye. Risaba abasirikari kuba maso igihe cyose, gukoresha amayeri menshi ahari, ariko banahanga andi mashya, kuko na drone zikomeza kwiyongera. Iyo urangaye gatoya urasigara. Intambara yo muri Zaporizhia irakomeje muri drone nyinshi z'abanya-Ukraine. Muri Donetsk naho niko bimeze. Turaza kubireba neza nitugera ku makarita. Amahoro kuri mwese.